Yan isa mula pinakatala na Liuliu ni Matanitu, turang Prime Minister ni noda Viti, Honorable Sitiveni Rabuka, na wale busan na numningaw na numnisulabi kito na singa ni kuwa, klanyo ni Okosita. May balata wala nga na porakaramu ni Voqa Davui, bida wala nga na kawai ala katumay, nunuman na danayang mo ni dokin na mo ni pamatala, vakailesilesi ni Matanitu. Matay wala nga na kawai ti kung balata na ilabo doon mendo walang labor na may kurbuli noda banua, kanto doon may patay may na tambalan ni Ministry of Finance noda banua. Ilibto na kuway rapos kunukunu. Kamunangan na naman ni pamatala na tikinongo. Binawalew na education grant. Duin-duin ko may na back to school grant kanto soliver ng wane. May tagihan dua. Ver na soliver may kanibibukin lesu koribuli. Na education grant ko ngarabi kina na wikatodo ko malata ng koribuli. Wili kina na kena binagati ko na bibal ni buli ka takitaki ko na iwili ni ngoner tiko na koribuli. Kando doon me soliani vangauna, me roni vangataki. Kaya kaya nagay solimbera, sana siyang manangan ni resultava na kenayanga, ura rala ibuli na mbakya. Kasuli tiko na grant, me beletira na lomini mbakya. Au siyang nikla ni vangori tiko na kena i-tukutuku. Sa binangasar ni sangka merongatong ko. Betawa using ni indua pakarita kami biyaw ni mbera tiko na kena soliani na grant. Sing matalala mbera ibay. Mbera tiko nga may na Ministry ni Finance, kina Ministry of Education, si mbera may na Ministry of Education Finance, meloka ni vera na wikoribuli. Au nangay veitalanoa talmandea, may matata na kena koto-koto ng ungo, kaba totol taki se baga roro taki na kena wanda taki ani mele banga taki ena baki kando dono me banga taki na nakasara to Liuliu ni Matanitu ombota na lomani bidana singa saut ya ni Tabacakacaka dan National Defense and Security Strategy lebsar melewana na songo ya kaba durmay no hotel rindo mandangan no pamatala se tabla bimbi ni kena metabo na strategy ngo na nomni Matanitu. Ya bina pwede. Na strategy ngo ising ni kabo. Sanggay wando mangango me tambaki sa matata ka ndo sa na songo ya melei tabo dikina na ibola ka tambaki karto boy tabikina ndo na turang ni valu bodengu karno Jim Sandy ruan professor, kan kinendo na assistant professor, kasa vingara bitungan na matevalu na ngongo, matevalu tu wawa, ka kartu wan dike titum sar na vikaya tu buru-buru na ngongo na Geopolitics na vikaya so tarati ko meron ng tumbuleviti na regional geopolitics na global geopolitics na bibisau ni kena vakailesilesi na duin-dui vaka Matanitu the strategic differences whether it's military or just purely strategic na vikar tu vakan dikeva dava sa dakabiti ko viti na ngongo vero tiva kena kaya viti ko na ngongo se vero tinga na ngona karata ya ukina kasa sega ni toso bata kena bibi sa tiko me vakambengo vakana na kena sa ngasi mai no burubura sega ni tumbu men kasi ngasi tala mai vakakina na itu ne viti me balata na nona strategy ni viva kani kena vi marroi ni bono viti na buni kena sa tete tiko mai non resanga na vi Matanitu se vi Voqa sama so burbura me rakobuta mai ne vi bono karase ni tukina diu adventurism veira mai batake non da conservatism na iba raw ni Voqa sama kanda bulo nga mai kina wada sa raw ni da visutaka menda toso batakira se nda bangangada taka
menta siapa babina chunga bata kira nanda be maliwai kaya tuma ya nabi yang baki sauti ya nabi kartu ge windi keba tu sange vola kina na strategy ngo na ramme vakaba na mateba ni viti na ramme ngangara unikina na tamara nyobi se viti na ramme ngangara unikina membalata na kensal ko mi ko Vakau so mitaru kina na na program sa gayo ngago na kena leila kumay na 5G na kaya kautumay roni kautumay na non tatang maki na ngangaroni me kakuni me walenga na buleviti na be kabobo sambasi ko may ngon ko ay miutigo na lomani ni iwalgo ni strategy strategy me vanga tago viti me rawa ni Davui kalau kina wata kena tumbu ni weka sa revi tiga burbura we maliwai waka Matanitu we maliwai waka ni viti wata kena we se burbura ana na weka so me waka no peacekeeping na nonda itabi na nonda kaukoni matei valu nona rauni daga wata kena we matei valu vole katikanda toto wata nonda waka sama me baleta mbula ni we vanua na ideologies, whether they democratic ideologies or non-democratic ideologies. And we Matanitu todo que por uno tu politico you're democratic. Significa tu no we're not democratic. We are a dictator. Siang. Pero tu no que tico ni tico na donu ni le ni tamata ni ni bono ando dua. Ka vina kata que no viti me marroya na dava roti viti e non nei koto na loman Pasifika e non vive caniquer na vi Matanitu vola katikoa na vi Matanitu e vi voli batakikoa vi Matanitu e vi cani batakikoa e na buguni tatango maki ke na vi bakator takitaki nakasaka toranga Liuliu Matanitu na nomini mamadala terus antia sarai ni na kawa yang beleta na dengue fever nomini bidara madau sauti okla ni kursete na ndono na veitalanoa beleta na dengue fever samai vandoro italanga na kena outbreak kwa tunsuma ibe kenda berton tabanimbula sa cancel tagi na dengue fever ni into mo na nomini bakamadala toranga piam ang beleta na dengue. Na bina boleh, and sa toka na dengue fever eviti, sa rabu boleh besar juga nama tengok rumah Samoa na ngono. Dua tali nama tanggali fever bo basikan ko me China. Karasati ubang tadi kena dua tali nama tanggali namu. Dua na namu me pa matian na namu. Na elephant mosquitoes. Kau juga main ngono go, bang tadi itu me China. Wata ke na ika merakani na manmanu ni namu dekla ni kau main boto membalata na namu kau main tilapia sana malea membalata na namu no vika ke ngago rani ra le subitale merra ka bobinaka merra ni ratu na bunua karendo bo sudu kina na namu me voluta na kana lebu na ra Vakau na namu karendo kota na matengo awa sa taronga ti wa vida wana turanga minista ni tambane ni bula ena kai kambura kina ngona dava e yerda pa mena ngona sama itu kunteling o sa hotel na rere ba gini dengi to na mela utunga me ka kuni kagambote ngama ina kai tatang maki sa maru itunga enda kla iliu ni danga na wer korro e bina kai ti merua sa bul kalima na ikala wana taundaku ni ala ni korro me ba sa tsata itelanga tuko na nabuni wa iko na numutunga ni racing ni buli wawinaka eranti ke bara ni ruas ngul kali mangane kala ora ni buka kinanam kera susu mai na buni boy ni buni daba itu ba me kuni ada melo ni korna kara ko tome ye ngon ko sasya sa wer tunga na lumin kor raranga no bulungan gitu kinangon asing ngai i marro bole buna na saukani koro kasando tukinan benu na sang sekin were di bobinaka arate boy tukinan na tumbuna orna matagali kauaya me bakana via la come noda le tawoto que na no te wo que na bana alguna esa ron roba sudio que no ina que na vi tata como que so me na dondo me da kina me vai tam sar kina ba ko na Matanitu
kina na vi Tabacacacaka ni vingraviramra municipal councils, provincial councils, o na matamba sa koro, turani koro pati na nana ilalawa ni tambana ni bula na vi koro. Me marro kina na kena bibo na benu. Na kaba ni benu. En sa ngon lalai ngondo tu ni mewanda. Ni sa hotina na kanya na tinibu makau sa me wang karta ito kan botin kaba me kau kun tawana na wai. Mero sudu kina nam. Tapi kaya raninda wanda takutungana nanda vivo bulidinga va vale va korvo i-tukutuku kapag kena na kena rani kambura kararamba mai na ker ni Matanitu menda vai tabi kena leni vonua ena kena tangu makinambula mena kena rani baga lengai se baga tabi takitaki ena ndewa ni manu go na kabobuna na dengue fever. Nakasaka. So anda sarai na nomni barau visikatu ko na Matanitu India. Ira nindo mandanga na nomni pamadala. Ena kanayanga si kana bimbi bikenda na Matanitu ebiti. Abi na wale. India enda na Matanitu makawa. Matanitu lewu. Lewu sarna toso enda reida ena vika ni technology matevalu vinaka na matevalu ni India. Sa tiu na sa talanga na kena daw ni pagindike and space research vaka me Amerika dona kana lewu ni scientist ma India ara bagay tabi tukina erna daw ni business ma India tu na vese por todo erangai bagay tabi lesu ena kana baga torda takitaki o India rango ka banga takito manda ver na gopio global people of Indian origin. Binaka kina me, binaka tu na vivekani, ne viti vata ke India. Ewa mo wuli ma India na to scholarship nga na High Commission na ngona ka urota me kina no kuroi ni masters and andona no to university sa viso to na na Madras na ngona sa University of China yung baka naman ko. Au, rida kina na iwaga raw ni bula, ni mamarroy, ni tatango makina India. Balata raw ni baka to kay mera raw ni rakena mera todo ko na tuwa wali tiko tu wabo mga butan bata kay Nepal. Ya raw bono bimbi raw ko balatin lang jumi kina na iburu-buru ni wai India. Me binaga tiko na bimaluai. Raw Nepal bata kay Bhutan. Na sana na rum ni singa ko to kina Pakistan, dama ni singa to kina Bangladesh, to Iraq, Iran, na Matanitu Rubio kan binaga to Sri Lanka. Ya Matanitu lebu sa talanga na Kairawata, tutanga na kina Lanka. Iya nanon ra research na lebu na tambana, bimbi na tambana ni wani mati. Kara tiyo na saka. Lebu no ni maten dare tungon le Vakau me kara re ni vola tombe kena ni buli mai Australia se mai vei na kena tik bu era buli tu mai India. Be mai vei sa na brand bukin na brand go in the re ni ya tiyo re dige nga mai India ka tiyo tai kena. Sapo tu walan rau. Na amba ki me studu na Kristo veitalanoa tu India. Veitalanoa they were operating on patients. Sele rangendo banga taki na batini kandi. Me so many sutures, stitches Doko nga may na kandi damdamu. Lai kau cerita may na rukuni veindelan Liuliu na Himalayas. Rangay may sustu. Nisa wachina Veitalanoa sangi kau may na kandi katia to kabango. Musuh ng batina to kanya ng batina bilis to kango mali tumbutal ng batina dari pata to ya na stitch Liuliu wa India iya na kay rin talaga na kinantawin ng ano ama India ni tiko ng batina kandi go so na antiseptic qualities kasi nga ni dulminganga kina na mabuhay ni Veitalanoa yan ko lang go sa koto sa tibungan ng ano Prime Minister may kina sa atu na visureti ni Matanitu India mo muli sa landani.
Mulai visi ko wa Matanitu. Sange ko ko na ona bu ngalal kina. Wo ni na ni na ra ni la. Sa to tangan balaw. Lei so tanga wat ke I Prime Minister Modi. Wa kina na marama presidente. Da wo ni na wale ni sa mai lesu kena presidente. Ke rusata mai pa punya gini wat ke President Modi. En songo ni Liuliu ni sei urungo. Kada mai Port Moresby ka wala ko kina tio tanga kinoka ave pa sekta talami kina kan mai to yabu na wal nimbula lebu kan men tokon ko menisinu na 100 bed specialty cardiac hospital sen ni bali tv tu la bali tiko na sai buru sa region da ai bo ni naka tai tanga na kan sa laura indon tiningele mai toka ken no to chance rivo ka na lei rakana ken na vi soli wala na no na lang sabuna kasaka turanga Prime Minister na dumlingaw na utu nga ni bernita na program mambuto ni sabi bisa utu na nonda na vantai kini card na transport system wala ko tsumwa ya lebu na kowai mena leni bonua lebu ratuna kundu tingumbeka ani ndo mandana nomni bosa di vivandi takibir na nonda mina valeu senga ni ndindi bara na Matanitu rongo tiko rei tiko ka rei de tiko na kundu rei de tiko na buli ke tiko na nonda kundu rongo de tiko na bikair tukuna membaleta na kad ni wandombasi so era na noma ni veitalanoa na Matanitu ni solitunga kina ndua na kambani ana asul tu manda kanga kina Vodafone inshallah komengo na 5G mandanga ngo endo na kana bororota kana ndaro ni recharge ta kana nda kad weekend na kana baka kauntu ndena so me korora la ngamar le bul ta kina marketer le sumair sang ba ni bank account ya na or kede na bank account que porque sa levi se meti rawa na 5G technology sa la jumingo wata ke na non card wata ke na company basi sana rarosara na kanoli ni tina ya me bakangan de klan so weekend na ndende tun ronga taka so weekend sa ke ne bogaro tunga video ko risipe ya so lento ni Sitiveni sindo ni silin la wana visau me visa so lingana ila me so ni wando menda toso menda buli kenda wakati kenda menda sa toso wata kena vika sa kouti tume kenda na buli ke burubure na ngongo nak takasaka turanga piam tiko ngana buli uklan sa mado karoni to ni mado ni buli na matani osas ni buli karoni osas ni buli ra lebro ko buli ra sa vitarogi tiko na ngongo no mandanga no muni bos ni vandre ni berna seret ni buli na madalo mai bina boleh au sa bonu ni bina ketika ni bikem ni kesar na vitarogi tiko bikem ni na ngas ni buli kemni na turanga na maramai tumbu na kena baruta kena rombulan ngane membalat na vitarogi kena baruta kena bagador tu mai na lomeni ambaki sena vida na ambaki ra baruta cuma kena na vitarogi era sana lain tambeda na vida na madam go bikem ni na sato sani na bikon Liuliu na sini na kemi me bagadu ada na tukuni tiko bikem ni na bimbi kena grave bina na buli na veisinga ni mataka sa wakatu taki na nomni wakarutaki na wakarutaki na tuka wale mai vale kena bikon buli na nomli roka wakabuli na bingono muri sa wakatu taki na kena binaka na tauyabu na bikon buli mai na kindergarten sara se na childhood education sa wakati na go me na primary stages na kena secondary Nilanda ba ni tertiary waro tagira na vi vaka so wara kir tu me taunda kun korbuli en sa bo nu ni bina kitiko ni nang karabu bina na bo warau me lai rau kina bo bina na tata musuki vi naga kina na vi singa ni mataka nakasakapalebu turang Liuliu ni Matanitu Honorable Prime Minister na nomni ngona ena bongan Davui bina balik na wale